لپایتخت ایزلاندای ریجاویک به هزاران پروتستوانان روژا دوشنبی داخواز استفای ربرمی ولاتی کرد و گلک جوان گمانبارن که او باجه نادن و سختکاری دکن. از بتنه رخنه لگندلی دگرم. سرک وزیر پارین خوال ترتولا و شاردینو دروی جی لسر دکد. هر وسا وزیر دارایی جی دروان دکد. سبارت به دستبوناوی لکمپانیاین و شارتی. همیل به چنده بزار بوینه. روزنامه‌وانên lêkolîner dibêjin belge nîşan didin ku çawa saziyeke qanûnê ya Panamî bi navê Mossack Fonseca harîkariya müşteriyan ji bo paqijkirina parey û sextekariya bacê û ambargoyê dike. Serokê Panamayê Juan Carlos Varela di nav serokan de li pêşî bû ku roja duşembiyê soza operasyoneka lêkolînê li dijî wan skandala bikin. ام همو آلیگیر شفافی سیستم فینانسال یا ولاتینه نه تنه لولاتې ما له همو ولاتن جهان جه ام همو لیکولینن او چاپمنین کو سیستم فینانسال یا پانامای او یا جهان د پارێزه به کیفخواشی ام پیشوازی دکین. لیدرین فرانسا، آلمانیا، اسپانیا و ولاتن دنجی لیکولینن خو اعلان کردن که میسوگر بکن خزینا گلیوان پاره وندانکه جبر دانوستاندن سختکاری یعنی ولاتن دیده. نوچگهان لیکولینر ویل فیسبوگن جبو دنگ امریکا را وکر کو انجام پاکشکرنا پرایان دکارن ببن صدام آونده کرنا مروان نتنه دهاتین باجه. دسپیکی دمامد خواست لدوسیا بنیرین امراسی ناوی کمپانیه که هاتین کو ناوی ویت وزارت خزینه امریکی دا در باز دبا وی پترول و انرژی دای حکومتا سوریه. وکم همی دزانین سوریا به بمبای برمیلین آگری د چندین سالان دا کشتن کریه. وی کمپانیه جی جدر و بجداریا وی کریه. اف جبومن میناک ای زلاله کانه جعالیه هر دو جیهانان دا چقاس قربانیین ندست پاکیه هنه. فیتزگیبن گوت کو belge daxwazên taybet nîşan dike ji aliyê kes û hindek şirketan ku Mossack Fonseca ji bo wan şirketan li derveyê welat ava bike bi niyeta taybet ku kêmtir bacê bidin. Saziya qanûnê ku taybetmendiya avakirina şirketên Shell heye înkar dike ku wan sextekarî kiriye û dibêje belgeyên hatî îlankirin şaşin. Çeto Özel, Dengê Amerika.